I love you back ma. Manting dito nakulong kang size asal pisar putungan pastami dilihin pen nikan tini kardang perci itlung kardang okay bye bye tata nili arta lagi kurhini nige chari angdeng lagi chok tapi ninan ke chari dumbal maskul lagi Saint Joseph High School tapi ninan ti dumbal marang lagi Sabrai tiara. Okay. Jessica like to pick. Yes. Okay. Narju may pick. So. Kadang kadang kawai panta. Aprang si. Mountain kido. Trekking to that. Trekking to that. Mountain नहीं है. Lapen. Nanti lang dunara doa na pas kami nilihin pe. Ningkan kas. Ningkan lang sih. Ting lagi trok. Nililo kacari dunadim lagi Saint Joseph High School. Nilinin kahang ason lagi. Si kemise na modeler. No. Nilinin kahang say lagi. Okay. Yes, madam. Modeler pote nang kumanya pan ke follow tu lasong boji ke di. Lasen nang favorite nang kuna lo school tu? Saint Joseph High School. Dolamara. Very good. Okay. Tangte nang favorite modeler kumalo. Karbi ang longer lopen din. Karbi ang longer lopen nang favorite modeler kumalo. Yes, madam. Kardang pacero kardang. Ini lagi sami German jepi. Beni kidun bom school amel lagi long tu Malasi LP school. Beni kacari bom angeng lagi angeng top. La beni arta lagi ningkan ke. La beni keman yang tu ke han kitun la Okay. Engineer nang nalosot ka na kibinay di nang beche patelong pen. Yes, kalang ma. Nang lo KBCD. Okay. Engineer nang class 1 pul medyo. Class 3. Okay. Nang tumhan school hem 1 2 3 po ka hisap Karbi penang tan manang tante. Nang protect ma. 10 an 1 2 3 10 an thor kata. Siang ni ditompi potrop senior cancer Our next contestant we have Miss Jessica from Karbi. Miss Jessica from Karbi.
me dilihin banikan kimi kardom na pwede siguro kardom Abang si nilimin sa mi dyan sa karong gorpi niligit ay kidi ngarong ake himari pangchoro nililo ka charli adim laki Daitor Higher Secondary nililo ka charli pamanggi laki sirke angde nili arta laki Crisor Cap Kardom Crescer Cap. Wow. Okay. Hi Jessica. Hello Miss Okay. Nang figure may pigan. Modeler na ning hang ma. Nang chitok lang sa apsa chipak picture kare. Lang may pipo. Oh, dah. Okay. Nang panisang so interesting questionnaire chipo. Inek meme di. Again ni fashion so ki dun ching hut ni panangkar ching a question lo. Ni la so question ni ting ni one lo. Again non ni nang panar chipo de. Nang fashion so ki dun ching nang ma. Kitun ching lang man no. Okay. Ante na so question na ning chibi biara de momo nang ta inkrung nong lo ing sailong lo pulote. So question arjuna de. Okay. Pure thia thak kumada pansi nang ning ching samnai lo. Option ng pipo nang pinang po pan ma mate nang boyfriend na pan lo. Pini po hat Kopi pot lo. ati kopi pon ma pulote ni pai ni han bihepen apo kardo ng padulo pen yang pati rapat dilo mesen alam ni hanang bujalo rapen no ni theo an lo charlie ahin as me ni pai tunan to dulo ang pa charlie dulo Okay. Laso po lo. angke la so basi ni ni chin saving ni pai ni po hat Ante nang boyfriend haning ching samsai. Thank you bilang Yeah, Karbi. Kardom Sarbara Impiero. Kadto ka bipanta ningkani kimi kardom na pache igla kardom. Apran si nilimen sami jodia propi lapen nili kacharli ang ding laging ding Christy lapen nili kacharli dun at college amin lagi Daitor Higher Secondary College. Lapen nili rang lagi dak dalamara servikro arang lapen nili arta lagi ningkan kripa. Okay. Lodia. Perema. Perema. Perere. Okay. Hala nang pulong ke do kopi no la. Hala nang pulong. Kopi no la. Chusek. Okay. Angke nang panesan question na. Nang haing tung ma. Penong we nang haing tung ma. Haing tung, okay. Bobang acok cedai di. Haing tung pulo tante haing tung te pulo te haing tung te penangko. Okay. People sini nong we nang panang ipahay nangi nang kaprek a contestant na tumpen kopi akacheprek lo nang long kedo. Kaprek a contestant tumpen a difference kopi lo nang long kedo. Jene nang pan nong we nang kapihay nang jima nong we nang kehaing ji a right kedo kuson. A difference adi halapen ni lason kopi lo ke a difference ke do nang tanta aka cheprek pene eson doji mati di si kopi lo Kacepahay kang dun kang tung. kaprek do haing tong tebo di obviously kaprek tam ta haing tung lo la se chepati lo mati setami a difference do mati di a difference to chief for example hala sort so hantini arche me chat like example cho thik la son si kopinya difference aka cheprek kopilo thantha
second Okay. Dolang ma. second ka fashion Fashion. Okay. Dolang ma. Kabila. Chalo ma. Okay. Thank you so much. Kado ko wita ipo masig chepen Richard episode. Thank you. Okay, very good. So kaduka way bang choksi ang dodi. Kaduka way contestant ng pagme pikpiklo. Ijara tun kachapati dun kacheng dadu tahay. Ijara tun kay chuning chapati lo tahay. Whatever, maybe pinongway ke hay ke rem doji. But this is not the last. Lagi last po kalilang na tumapan. There is always a next chance po di. Kasi pinongway rem do hay det po sa dami ng ning chipabiri. Pinongway ki rem tuman morning ng tek tulong ng ji day. Okay? Chokbo. Pinongway ki rem tuman morning ng tek tulong ng ji. Pinongway ki hay tuman morning ladang ki than ajat pati chirap do ng ji day. So there is nothing to worry. Kaduga wita lang mi pipilo tego uwan lo. So best wishes already nang tumapan malom so para pilo pati ng hangpo and then winner announce po day. Thank you. You may exit.